Send forth your Holy Spirit so that we may be renewed and that our respective countries may also be renewed. Lord, hear us. Lord, graciously hear us. Nkosi Jesu Kristu, sizikulela thina sihlala kuleni kwangasimo wakho ocubuleyo ungehlela phezu kwethu, usenze sibe munye, sisebenzisane, sixolelane singabi namaphupho, siphinde siqhubeke siyikhulekele ukuthi ngasimo wakho ungasenza sihlakaniphe njengoba sizoqala isonto lokubhala izivivinyo zokuphothula kwesigamu sokuqala sonyaka, ungathi ungasikhumbuza konke esikwenzile selokhu yokuqalile. Nkosi silalele. Nkosi silalele ngomusa. Prayer for the Holy Spirit. Bwana mlinzi wetu, angalia watu wako, tunakupokea Roho Mtakatifu. Tunaomba Roho Mtakatifu uwe pamoja nasi, utulinde katika hatari zote za mwili na za kiroho. Tunaomba Roho Mtakatifu uwe pamoja na familia zetu, wagonjwa, mapadri na watawa, walezi wetu, mayatima na maskini wote. Utujalie ulevi takatifu, ulevi wa Roho Mtakatifu kutoka kwako, ambayo inatuwezesha kuzungumza lugha zote, hasa kama sisi wamishonari, lugha ya upendo kwa kaka na dada zetu ambao wanatuhitaji, lugha ambayo inatuwezesha kuelewana. Roho Mtakatifu, tufundishe tusigombane kati yetu, tufundishe kuwa wanyenyekevu, kupendana, kupenda shirika letu na kanisa letu. Mungu Mwenyezi, tufundishe kuwa na moyo wazi kufikia Roho Mtakatifu. Bwana wa majeshi, tuma Roho yako Takatifu juu yetu siku ya leo na siku zote ya maisha yetu, tuwe viumbe vipya. Uje Roho Mtakatifu, ujaze mioyo ya waumini wako. Uje Roho Mtakatifu, uje Roho Mtakatifu, uje Roho Mtakatifu. We pray to the Lord. Lord, graciously hear us. Prayer for the church. For that ready, Papa Vatican, Omaran, according to the Academy of Samuel was not this. Ike for now, we being Calfasis. For the Lapelle, or we see, like that, we calculated. Our Lord and Papa, Babishoko, Bakrista, the Bagiaco, or the old daddy, Papa was taken in Samuel or the Sam. Okay, double precision, the family from my member. Or the other, somebody security in a house. God's in the Lord and after. Lord, hear us. Lord, graciously hear us. Prayer for Government. Mudimu Tate, Mudimu Ora, Mudimu Ayobi Seko. Marana Mudimu, Rapella Saka Saha, Rene Sadili. Rapella, Onaga Interpere Vakipusu, Tadina Hate Papa Papani. Akamuna Mudimu, Uba Federato, the Gafiso, or a Bakise Mushatua Hau. Niba fekiseti nika ema kuma mwili na fini za kaone. Padi kapele kama ramu kuriko mfuma hadi wa mkwaso. Aku misiri kapele za mlafu na hau Jesu arapendo mrenda. Bow to the earth. Lord, graciously hear us. Prayer for peace. As a Chineke Mladendo, Oya Jikeni ne President of Pasiobi. I never hear hands again, then you go to the Nova Sita. I do man and ready. I come one night in the warrior. In the non Yamudi teacher. In the non Afudi teacher. In the Nara Makari. In the Boribuaro de teacher. Kagabu Chineke na Biko. Still I'm very good. Okatasu was a time in moderate of one game Monsari. Kayabo to Monsa, but I made dinner at home. Kayabo to Monsa, what all Monsa. Kayabo to Monsa, and I couldn't imagine never. To my dinner already teacher because you could one sorry, now Maradi, by any my Kaiboro White and a more can be Robbie. Lord, hear us. Lord, graciously hear us. Prayer for peace in the whole world.
nzulu yemfihlakalo, nzulu yesimanga, ezalise umhlaba kunye nesibhakabhaka. Thixo nothando, utshilo xa wawubethelelwe engqindezweni wazothi baxole bawo kuba bayazi into abayenzayo. Kule cawa Thixo nothando, cawa zonke, umisa uxolo, umisa uthando. Thixo namandla, ngihlala nathi Thixo nothando xa imini sele okanye ilanga sele liyoncela kunina. Dala uxolo nothando ezintliziyweni zethu kubazali bethu emakhaya. Thixo namandla onke, udala uxolo nothando emhlabeni wonke. Thixo namandla, luphelile uxolo ezinhliziyweni zethu. Thixo namandla onke, dala impilo entle ke emhlabeni wonke. Uhlale nathi Thixo namandla, ufikelele nakuloo ndawo ungafikelelanga kuyo kwangathi sinosethe nithanda nimkhonzayo. Lord, hear us. Lord, graciously hear us. Prayer for the dead. Twami tashale sawesu chimamilonga pali ishikukulu yishipuma atumile moyo mtakatifu lesa mwatile tamakashefweka mwatile tamakashefu mabuliliyo eicho tuyawasansa mkalelo mwatutumila moyo mtakatifu kwisatu tangata nokutuleta pamonga eklesia tulelombela kwabayanshi bosabapsha mwelesa mingawa pokela muchencheno kabili lengatushiye muchimode. Lord, hear us. Lord, graciously hear us. Prayer for families. Nkosi uNkulunkulu Baba, siyabonga sikusempilo ethu wasipha sona. Sikubonga uNkulunkulu Baba ngezipho zezimuli zethu wasipha zona. Siyabakhulekela namhlanje ngenanga lokuhlaba umoya ongcwele sengathi ungababusisa uNkulunkulu Baba. Uvula inhliziyo zabo ukuze benelise ukwamukela umoya ongcwele, ukuze benelise uNkulunkulu ukwenza intando yakho kulo mhlaba. Siyabakhulekela basengathi uNkulunkulu umoya ongcwele wakho ungabahola, ubaduduze, ubavikele ezingozini zomphefumulo zomzimba. Umoya wakho ongcwele uNkulunkulu wabo ukwanise ukuhlala labo, wenelise ukuhlala labo ezimpilweni zabo. Lord, hear us. Lord, graciously hear us. Prayer for the pandemic. Na solenidade de Pentecostes, em que a Igreja invoca a infusão do Espírito Santo, oremos a Deus da vida, da salvação do seu povo, para que sejam consolados os que sofrem com a doença e a morte provocados pela pandemia, fortalecido os que heroicamente têm cuidado dos enfermos e inspirados os que se dedicam à pesquisa de uma vacina eficaz. Let us pray to the Lord. Lord, graciously hear us. Prayer for the missionaries. Nous prions pour tous les missionnaires du monde, afin qu'ils trouvent la force et la persévérance lorsque leur ministère semble inefficace. Lord, hear our prayer. Lord, graciously hear us. All these prayers we ask through Christ our Lord. Amen.